Bakristo bavandimwe, muri iyi minsi mu gihugu cyacu habonetse umuntu uturutse hanze wanduye coronavirusi, amara iminsi 8 ahura n'abantu, akorana nabo mu mirimo ya buri munsi. Mu nama twagiranye n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, twemeranije guhagarika amakoraniro y'abakristu harimo misa, amashuri n'inama zindi zose zihuza abantu benshi mu gihe cy'ibyumweru 2 uhereye none. Izo ngamba zigamije kurengera ubuzima bw'abantu ngo batanduzanya iyo ndwara ikomeye. Turabasaba kwakira neza ayo mabwiriza y'ibihe bidasanzwe, tunabashishikariza gusenga kurushaho mu ngo, kandi muzajya mubasha gukurikirana igitambo cya misa kuri radiyo na televiziyo. Twafashe kandi icyemezo cya gishumba ko muri ibihe bidasanzwe ubwo buryo buhagije kugira ngo abakristo bubahirize itegeko ry'Imana ryo guhimbaza umunsi uhebuje wa Nyagasani ari wo icyumweru, ngo tubeho dufite amizero dukesha izuka rya Kristo. Imana umubyeyi wacu ibarinde kudohoka ku kwemera, kandi ibakomeze mu rukundo rwayo muri ibihe bidasanzwe. Isengesho ryo gusaba ko Imana idukiza icyorezo cya coronavirusi. Mana ishobora byose, mubyeyi w'impuhwe, wowe ugaragaza urukundo rwawe ibiremwa byose, gira impuhwe mwumve amasengesho tugutuye, dusabira abantu bose bamaze kugirwaho ingaruka n'icyorezo cya coronavirusi mu bice bitandukanye by'isi. Tuje imbere yawe tugusaba kugira ngo udufashe guhagarika umuvuduko w'iki cyorezo, kugira ngo ukize abo bose bamaze kwandura, wakire mu bwami bwawe abahitanywe nacyo, kandi uhoze imiryango yabo. Turagusaba kandi kugira ngo hashobore kuboneka vuba umuti ukiza ubu burwayi, kugira ngo abayobozi b'ibihugu n'abita ku buzima bw'abantu bashobore gufata ingamba ziboneye zirengera ubuzima bw'abantu.